Эдер натуралистер станциялара үйнүүнү эрде ылар туһуттан колун тутар ыйтан сагалаан ырасаадаларын ыспыттар. Оғырсу билигин селигили үммүт. Лагыр итилләчиләре күн аксын уу куталлар көрөн истен бөбәйдәһелер. Нахсагана, нигин күлүнә, нигин дип курдук специальное удобрение работа, оннан тупутнан он кону бутахатани хебит, онна болланы бу ойгыслабаларын быхы болар кемиттен кемигер быхыктакпыт, оччокене элбек өлкөмүйдүнү берер. Арас химия угурдуутун тухаммат болан иңемтете элбек, амтана да ураты, миннигес болар диен Тёрданчасыл станцияга энкеле соох үлелән келбит Тамара Васильевна Астана санатын үллестер. Билен турар бия курсута просто нахаминнигес. Нахаминнигес турута хита соох амбасыкы боро баламбрамы просто юрү беготте. Жондар нахамагатты катлахаллар уочрат амбасыкы карахос болан билентен келенер лахаллар икеме хакатлыбыт. Ытык көл олохтаага Бөтүр Павлов Сибихи оғырсууну курук атылар. Оголорун сиеннерин күйөк сайын быяңынан күндүлүр. Бүгүн үс килени эрдеттен үлэһен ылла. Шулай эддеттен киндер үннере боланнар эдде Сибихи оғыру атахан киндерттен ылан баштанам сайабыт сибит. Онон бу терилте үлэхеттериер багариемете дөссөт үчүгедди үлэдилдере дөссөн урутуманнык Сибихи яханан ахаталларыгар барқамақталбытын тереддебит. Бу курдук оголор үленен итиллен бәя ахын үннерен бир дойдулактарын Сибихи оғырот ахынан качыялар. Афанасий Ануфриев, Парасковия Татаринова, Саха телевидениета, Татта.